Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka All India Football Federation kala pajing terwa sa Jilla Meghalaya ba ka kwaban penong ya ka Under 13 Futsal League hagani ka Jilla bat hadin balayo ya gani ka jing terwa ka Meghalaya Football Association harengkat menteri ketenat kam ya leka jong ka sarkar Jilla uba Bante Dor Lingdo kilia syong jingelang banya perkhat halor kani ka jing terwa jong ke AIFF bat ka jingelang kala penpau ya ka jing ngokumen bat kala rai ban priang ya gani ka jing terwa ka ban longru kom ka jingkin teu ya ka kamyele kai football ha ka Jilla हम कनी कनी का जिंग वन का प्रोफेशनल ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विदे बन कंडक्ट ये कनी का किक्वा बन प्लॉन्ग ये कनी का अंडर 13 फुटसॉल लीग हंगने हपो स्टेट के जोंगी ते कनी कनी का प्रोफेशनल बकिवन किक्वा बनी कंडो बट takadaw ये कंडो ये शॉम तन ये प्रखत लिंबा का मेखलिया फुटबॉल एसोसिएशन ते का जिंग करन कलong का बा सोतनात बट ni ong nakaliang jongi li tingim dan ye bagi kuat asya bagi terila bagi support nak kalian government ban pelong ya kan kali nak bentar ka bit ke biang nak bentar bagi gentiu kami lekai apa state ke jongi kini gin peniat kum ka proposal bagi bu maki lingba jong ki state association ki ba affiliate bat ka belong affiliated bat ka mekhlia football association gidan hadu arfo itali tamakhat atli belong aktif de kita ki bakin peniat bat kan sa kabakot kan sa penkin perkut apa Shillong kinya gin sedang na po ki district sto te kata ka dai ga jingkwa ga jongki kat kum ko proposal ke jongki kan ten re ngile tingi da so comment nomor beliau ni i baka kamila kai po state jongi kam tang football kala ki bat ki wi jing la kai bu nomor ka jing temu hi bangin kentiu ban grum yi ki kena ai dengan sedang na do barang red ka kerta kan bobiang ma wi kum bo wi ka bibilik kalong successful po state ke jongi bibilik anong fi bat kani rung asu bakan dai ka wi ka bangan great opportunities bakin la bangin nang sei kena ila kai agi babun ki liang andre ki sulong no tanggawing ki jing kran ne mentan kalong ba ni haban pe ki kan long kom no ka ni jing long jing man ni pandemic time menta tingim tip kai ka banja andre la da dai ba ka ya be ya renti ki jing tumu juki ko ban pelong ho January February March te ladaka kani ka jing long jing man mo kamtam kani ka jing posted jong kubet la ka da duna sisa la da ka biang kala kut lu ki ke ngila balong kita reda mlong pat de biang kita ki menut pan simres ke indre ka jing tmu ber ka jing pelong ya kan pat kan sedang na po state jung kan nom ka pilot project kumbalong ka baby league pemita gila ila ka keleng ka sedang na po mekhalia kaniru ka dei bang ko ban sedang nang ni ke pat pelong ini ka league futsal league under 13 pat ko ka jong ki mut ban pelong man ta usnam banwan ke mut in pekre lupa na do man ta usnam mukala ban long January February March Henry kata ka ong ifi ka jing keren jong ngi pediang tang ka we problem ka long ba menta kadang don kanika pandemic datang kata ho ba kan thai ba sinrang ke kumbalong ka bibili kun ju kani kan long na do ka age kan sedang na do sausan snam kum to terus nam hadu khalas nam hadu khalais nam no mungkin pelong haman ki district kini ki affiliated association ki ba affiliate ngan ong bat ka Mekhlia Football Association kin sedang sang di district tambang ong ifi ka final ya ka top 4 la ne kumta mo kat badai kin pelong po sila